Мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун апасы Нургүл Сагындыкова жогорку соттун анын баласын 5 августка чейин камакта калтыруу жөнүндө чечимине комментарий берди. Мен Сооронбай Шариповичке кайрылам. Ал коррупция менен күрөшүп жаткандыктан бул иште жардам берет деп ойлойм. Менин баламдын ишинде эч кандай коррупциянын жити жок. Ал эл үчүн иштегиси келет жана өмүрүн ушуга арнаган. Менин башка сөзүм жок. Азыркы болуп жаткан окуяны адамдар көрүп түшүнүп турат жана эл аны 100% колдойт деп үмүт кылам. Сот өзү бардыгын жакшы билип турат. Ошондуктан бул кандайдыр бир түшүнбөстүк. Мен баламды мактагым келбейт. Кандай болсо ошону гана айтам. Анын тарбиясы ушундай. Анын атасы 45 жыл Ош облусунда иштеп элге жардам берген. Анын баласы да ушул жол менен бара жатат, деди ал. Жогорку сот бүгүн 24-жылда экс-премьер-министр Сапар Исаковдун баш коргоо чарасын үй камагына чыгарууга өзгөртүү жөнүндө апелляциялык арызды жабык режимде караган. Сотко Исаковдун бир туугандары, тарапташтары жана анын жердештери чогулган болчу. Соттук жыйын жактоочулардын катышуусунда гана өтүп, Исаковду соттук жыйынга алып келишкен жок деп билдирет Турмуш басылмасы. Булак Назар Ньюс KG. Хочет работать во благо народа. И свою жизнь он посвятил этому именно. Поэтому у меня вообще слов нету. То, что сейчас вот происходит, люди тоже понимают, народ тоже понимает. Поэтому я надеюсь, что народ полностью поддержит. 100% поддержит. Справедливее народа, мудрее народа, умнее народа. Я вот сколько живу, сейчас мне 65 лет, да? Я не встречала народ умный, он сам все прекрасно понимает. Поэтому это какое-то недоразумение, я бы так сказала. Вот. Я говорить не хочу сына, я говорю то, что как есть. Вот. Он, мой сын Сапар, будет работать для народа. Значит, в этом отношении, понимаете, воспитание такое. Вот. Я отец его тоже, 45 лет работал в Орской области. Помогал людям строить хорошую жизнь. По тому же пути идет его сын. Поэтому я горжусь